Abayobozi bakuru muri ONU ejo basabye akanama gashinzwe umutekano gufasha kubona uburyo imfashanyo y'ubutabazi yagera muri Sudani mu rwego rwo kurwanya inzara by'umwihariko mu majyaruguru ya Darfur. Akanama k'umutekano ka ONU kemereye ingabo z'amahoro muri Kongo gutanga inkunga mu bya tekinike n'ibikoresho ku ngabo z'amajyepfo ya Afurika zoherejwe muri Kivu ya ruguru gufasha leta kurwanya inyeshyamba. Abanyarigeria ejo bateraniye muri resitora bashyigikira umuteramakofe wabo Imane Kerif uri mu mikino Olympique i Paris. Biturutse ku mihindagurikire y'ikirere yagize ingaruka ku matungo yabo, abahinzi benshi b'Abamasayi muri Kenya ubu bahindukiriye ubworozi bw'amafi. Ubutaka bwo kuragiraho bwaragabanutse mu buryo bwihuse kubera amapfa no kwaguka kw'imijyi. Impuguke zivuga ko ubushyuhe bukabije bubangamiye abafite ubumuga bw'uruhu ku mugabane wa Afurika. Umuryango wita ukorera muri Benin urakangurira abantu kwirinda kubera ibyago bya kanseri y'uruhu byiyongera.